Toh, kublai shibo nipi porlok VPW ki by page ini video. Kani kadi ka live na kani ka channel Code Freeman. Hakaba ngin yo banyak keren kendiat bat ki nongsna lani ki nong penbiang ya kawai ki jingruai kaba dakshda permission men hakani shitayo menshwa berkata kerteng jingruai ka kerteng katong balaruai da i banyo bor bengjutip bat jukhodi jru tau tupak khasi bat ikan tiulen mau penyang ti mentah kani klimat ngin yo banyak keren bat kani ke tim jong ki di Brian bat kumjuru kini ki bala ring dur bala penwan dur ya kani ke music video bat kin yo ban ya plio jingmut kniat kin yo ban ya kli ki jingkli bat kiwe ti kani klimat ngan yo ba ngan penitu EP baroka ki badon kani ke live mentamo ti kini kidai ki parlok ki barangan penitu minta ki parlok ki ban ya ki banidan menta bat ni hakani ke live borok ni ke live jongi menta ba ki dei ki bala shim benta ki bala ring dur ki dan ki ba ak ki dan ki barwai bat kum da ter tingimla ban bulu di ki borok hat jenre kat ki bangila ai ki ba dan benta kata ke tim jong di Brian ru ngila bu lang hang ni mo ti wood shwa bingin let ban printu ikini ngin ya pet shwa ya kani ke jing ruai kabala ruai da uni tupak khasi uba boro ngiyetep ti bat kalapoi menta kaladan kumba arlak sanpon riu hajar sispa lai po pra view ti bat ngini pe ita jing ruai shwa bingin penitu shwa makan penitu ya kini ki member hang ni mo ti to share pi knet ni screen but to ini pe lang shwa ni jing ruai kani Balaman keren, ni menu balaman kau. Ladap bidan kaman, amdan jiye bade song. Bidan lagi jitu, oh bidan lagi jiwa. Ladap biwa batin ulang bin haber tercipta. Babin boy ke jaka kau, ya pendok, ya minna Allah dan kamu di jar kian saudang. Akan nuka liang, nanti karu kau. Mat dia yang bicara babin boy keju so berjalan lama. Gaji dia paman kasih jam kembali sudah. Haber lok sudah betul, kau di bocah sejitu. Hajin jarni hajto, wala ka toji tekiwa. Kain ke kumbab, koji lihat kumbab, yang kumbab suka dia na bol. Kerjing berbeg, kerjing lut, kerjing cepat ni habis tu. Apa nak push tu? Hey. Shaka tong in bapin boy, shaka tong in bapin jam. Shak mat bapin nang tur, bapin long kum long yala. What you do, chinker man, need a top. Or shaka tong, what can run deal, wala kiching. Kapcong kaji na kista, kaswani kerdan. Indra kete tercipta makin long makin man. Kapal pendekan biang, oh kapal pendekan san. Boy, shaka, yakala shining good. Bringy Germans can, packaging trashy don't jump me. Natrai video so ya mga keren deh. The video so pila benong sa sejuba panggo ke chat, ada kalong ke sound juga kalong.
kalawan nem ke sound menta kalawan nem ke sound lawan dei to pios ngami ni jing rai ngathai pi ni jing rai bang ye pe la hang ni nei to kuble shibon to to kuble shibon ni pi baru ki bala join hang ni bat kum ju ru lese ki bandang page ini video hadin kuble shibon pi page kuble shibon pi ya chat box sang ni timenta ngin ya ngan peni thui pi khniat ikini ki bai dan la hang ni mo boro khoi bat bening kong hang menta nang ni ibadon bat ngi idei kong kentiu len mo Hi. ki kong kentiu idei badon benda hang ni ibala ruai lang bat ibala ruai lang bat iban bat kumjuru ibala dan idei weru ni kinong ruai ki bapa bha jong jelang trai boro na breng ju pi thu bhai ti to kulish pun kentiu ba pi join bat ngi mata pi like por mo Thank you. menta ngin ya pat sasha iwe ita idei iba bright jerwa idei iwe ibala pendit penbiang ini video iba bright Ani dan Iba Bright. Hi everyone. This is me, Bob Wright. So, Bob Bright, kulishibun pi platform ta jongi hakni. Iba Bright ide UA, iba ide DOP jong kani ke music video. Kabadang sudah pelat manakani tu kat thong. Te bat borok katu jing penbiang kabade bak video kadai ding by Bob Bright. UA niki nong sandur ki nong ring video ki bapa hang ni jala jongi kulisbun Bob Bright. Thank you, Kublai Piru. To nang ta nginian menta sa shawi sa iwe pan baita ide iba Sandy Shanbor. Yes, hi everyone. Hello, Kublai Piru. Yo, everyone. Sandy to Sandy pan ide iba di assistant DOP play tragi kerteng di bami hang tu video by day ibala edit ya kani ke video iba kajing penbiang kajing penitenat ngedong sedong kadi keti jong ba Sandy hang ni Rishbun Sandy next ngidang ya menta ya ya iban dan kendat ke problem umat kena dua problem tim rim lilai ngidang ya syahmat ya mo nakatim jong di Brian Brackets kani ka thop kani ka bagi wanra manta kani ka jingruai jong ni tupak khasi bengi ngetep kadi ka sinjam ka basan ka jong ki kani di ka video ka basan ha ka ba ki penmi nakata ka thop nakata ka campaign ka jong ki ka bagi court support local artist lani ka ba ajing kerjaan ni local artist ni ki artist nang ni napo kari jela ka jongi ti bat kani kadi project ke basan ngabki kilale tinga try kilai ni video ki bala adap hakini ki khendiat banai ki bala adap mo ka bai dei bat jong venan linkhoi ni pi kan mau ti bat kani menta kadi ke basan ka baki ki yo banle bat iban ti wood khendiat ni kli yakini ki perlok ki jongi hang ni kidan ki khendat ki jing yasham lesi ki ba ki la ban yasham hakani ki jing penbit yang juki ini video but man kapor biki ki penmi ini video nak kalian jung di Brian kalong kai ka ba I sim ha ya boro kalong ka ba I sim ha yang ashmat bangangit ya bun na pring jung phimo te bun lang hani filai kli shanu tupak ulawan buat kuslai ngan video iya bi tito bat tupak ni hak ni bat tupak ladon hang ni tupak kasih ban bro kilai up ya bi to kublai shibun bi platform ban Kublai Piru bafi to kublai shibun dapat kani ka por jong pi mo ban bat Kumjo Piru Kibabun hang ni kilai kli pi shanu pizza kade kana dua kapenton ta boleh biar pila abiang kan mana okay lari di mtate abiang dai ta lasha lalong ha
to ngatrai ketu kejing ruai kebangi kiba nilai man hakani shtayo haswa kan sedang da piban ke experience jong pi bakat ni project nganget ke project ke badang mai ba ke jong pi lese la bano ke project beningkong ke experience ke jing syam jong pi ba fidan benta ba kani ka lese nong no hak rukom ka ba penting kena ba kan ke rukom le na kalian jadi Brian ke experience jong pi jing syam jong pi ban nga simat dia nga yo experience sibon namar basaba kadai kasening kong te ang kumno ngala yo buj ma kendian mulai kumno ki ringdor kumno ki le kumno ki banle music video tala kaptem kumno ki eden kumno te yal jongru ban ak kum tamal kalau ke experience nga ban ana bi persangru sawo kadai kasening kong te ka jing le jong di brand ru kila le nong kila aina du men sema kaba bahaya nga namar kila la pelun kaporu sibon nang tada baroi along the experience te ka best man hoi ban keniat ngskwa ban kli pi Henriu penai menswa si bengi ini kong itu ke video viral ke jong pi nei kayak jing pair gitu ki penai menswa bat kani bamentah ba pi layo pengi ini jing roi ani ke jing per te jing per la bon sibon ke jing per mar Henriu penai menswa te long ngadang belama ban hajing sha ngada kamil ti hiru ba long sen kasni bete long namar ngatrang sha te mo te kaya per sibon ba kanya mar menchua ngadang bela rang trai rang kam jenjarenga te mentapan te la mo la poista ka thong ga jonga ban ka shohanga ru kumno bangan penya ya kanen te je per te ga per bak la bak phi ba kala kam ong no ka ba menchua ka kam ba menta kala kam sok ma nah kulit sibon ban keniat ngapa ban kli na i bright ni ba bright mo ngani chipi ba bright keniat Okay. Yes. ba bright pi Hello. kong tahu unong penwandur di kani ke video bola ko ini pi ngaskwa ban kli na pi keniat kabay day bat kani ka jing ring dur di music video khamtam lele bat ka tim jung di Brian la kat nu teli pilale Kumni mo harjing shisha ka music video la bun tali bang le dai tama kani ka chance pat ka ba long man ngan kampen pa yang di kade jing yarap jung di Brian namar di Brian la long no kila kambun subscribers an la kam itu di brio la bun be itu yaki te bat ka project ka bang la ile jung di Brian kade artli ka tu banikong kade kenti wajong arwai winom bat bigri an menta pa kade kade jung banyo bo kade ka chance ngi gen long mungkin kenti te ngi prakasi itu minuat ngi gitu badang sa bang tu ngina kenti lang kini kiru te ngai kublei di Brian ru gila yarap yang la tiu yang katun hapo betang latun kemajrong kendiat asu sarong mangidei prakasi na kublei sibun yepsia ba di Brian kumju yo John Sandi gitu baro ma badan lang katim na kitai ta ba bright pi mo piladan na kani benta ban ring ban peluang kay jing yo i jong pi kumuta videographer ani tau tau nong ring dor kan ya kani ke music scene haka liang ka karwai ka siaw ka tem kaput hang ni hapo jela jong i menta ni ma kawe ba ngai inga kan harjing shisha ngila de ban kani ke video la de ban kamlong very good I mean very ki view la de ban bun harjing shisha tamba mali e barong itip hi danu tuk jing rumar ba kamni ente sa don sa lockdown ngan ngimyo tante bangin free facebook ka video bangi de ban le stan scene de mentang haple rc ne lai si kum kham jate ngi su kum show example kum bangiring yi kintiru ka challenging yi bangiring video yi kintiru kham jinjar kendian namar ngimyo ban ya mix ngimyo ban wan nang ni style ngimyo ban long bangin ya
pet nak we jaka chakwe ke stu ngi hap late bitang hai tu location bengela mut ban shoot ngi hap shoot tu walai day jakai barit ni beheru kumut kadon garis singi ngi hap le be tu mar ngim yo chance ngim ni yo ha mata te ga bat ko we nga terpa di kini kinong wai baro hi kini ki artis kini ki badon hakanu kono kusap sumai penmi ke ek ba pidon wat nomia buri na marknang bangiru nginyo yarap te tu nginyo penkiu la yang riba jemerio saweru ki kasi jungi ngi ki bon na bigi on kila sedang kiu ki kasi jungi kasi jungi kem sedang kiu kila mata kila buon dan kumang syong no kumtadi da video ki bangi le bani boleh ngan da YouTube ka experience jungi bangi le video dai no like things mo to don't like things ko weru ngatrel ngi yo lat mes ki like this la kampian tu la kam hit kan sa wingi di pun outdoor gitu mo takum tahi ta kani ka jing ring dur jong phi bat iban dei kani ka video music video kan ba phile iban kadai nong no iban kadang di kesin ke beningkong ti kai ke jing shi shem jong phi banong ban ring dur ni ban le video bat ki bala lesi lam no ki first timers kumiban kai jing shem kebaning kong mo beli tu marsin i ke tu video ba viral deh jong i banyo bor ang awak jinte mau menu ni ba hit hadu kat ni kan tu long kum tupak te tengok an yo ring video ngai ni te ngalan ngan dahun sia tama tangkat tu kan di ga kol no jong diberian don kam ring video yo tu tau tupak magi yang ada itu bala viral bahane apa ka YouTube ye itu tak ada chance mengin yo ring itu te ngaso kumen ha banyo ya tre lang ni iban banyo bo bide tat iwe nurwai banang ningtong te banang sumi te nganang karpa di banyo bo nang kiu hi inang penni ki jengbai ba compare te ngan sawe ye gari ba ke jaj bendi mo banong wat ngoi la da banyo bo in ruai da pareng lu mo namar ba banyo bo ban kiu hi banyo bo de ngadon ngatrai la da ruai de pareng it will goes international te sto kini chula kibri baro te tupak so income kiu ma iru mo na try what numia don tan takabat komen la dai irwai dari irwai parang ne ke iru khnang ban pen iya tu sabi don ke mo kublai sibu ta kublai sibu ma right bagi saya wan yang famous kam spang di nakaliang jong kini ki bon breng jong pi ki bedang chat mentari chat box di yesha sipor lese kindan ki katukan ki jingkili ki bagi lawan sim kamadian sibet di mentang ini yok ni kran chak khnep tok bat kini kinang isu mentah akan jing ruai katong bra sudah mo di mentang an ya syai sandi di ibala don bentah ban penbiang ban edit yang ni ke video but sandi shanui don kum tu amdat si danang ni to ba sandi to kublai shibun khndiat mo khndiat amdat Yes. Hello. Yes. Stop. Kenapa shoot kan belum network mo? Kam dua. Sandi to kniat ngskwa ban beli vi kniat. Kani ke video jong iban ka kham pher kniat laring shupe. Long ka pher bi pisu roi ka pher ni bon bi gi ba pe ngitep ka pher. Kai ko concept masalan dat ka ba dan ka po kile ni video. Konsep kawai tengah kuat heban bahkan pair mau ke video bahkan ba tindak pek video lekin orang kalau kum ka video kalau kum kawai di ka color apa kuat bahkan pen pair ka color dan ki music video ki bala shoot long art lightly tambah kidang ipat ki jingduna te kitu ki jingduna ba ngaduna itu ki we ki music video bang lap dengan pen long ala pen bahas pakai ni mentah kan long ala add colors ne pen make sure ki effects ki bang ampat ju try ni video kidan bunjat ta ti nakaliang gajong pi Sunday ngai nama pidon ru ke YouTube channel ke bagi filamu itu ki behind the scenes for the shoot hai anchu hai tam ta syang kan clip mo okay na paling gitu ke shoot bro khai dei kanu ka lalong no the best part jong ke shoot
Best part dia kata ke part GCB na Mario, right GCB first time. Kibreu pada ke ang na pabangawan shoot itu tengah buat status apa WhatsApp teki ang ba piawan belas no. Ang ngata ngawan belas ni cukup mau tawar. Tadi pak bentuk pak ke belah ni benar mentah jom di brand ke ni belah di kendo to kira-kira ngilai dan lang hang ni dan i genre i lawan lang hang ni jasani ngason yang spima. Okay, ta. Okay. Ngidon hang ni but i John ide na po di Brian na team di Brian. But ini ide manager jong di Brian Records ki balas dang ikani ka support local artist kaban yarap yekini ki babun ki parlok jongi ki badan sap hakani ka ri ni gizlang jongi ban yarap ki ban kentiwi ki mo ti ngini kran knyat badi John pa John kumno Hey kumni te klan te syabaro kinong pet jang akut Freeman ru kumno fialong tengia klan ngatarai ki yo ngatarai ki abyang hi namar bakala light sakani ka lockdown eri tama John knyat nga swa bengin ya syahmat nga ko am kali knyat iwi jingkeli wood mo napadeng ki babun ki ba pi yo ban ya tie up la ni ban ya ai jingkrushan ki artis ki babun ka jingkeli ka jonga hi bat jongki kartu kani ki bakwa ban keli kani jingkeli kalong balai pijet ya iban tama ka jingkeli hi kalong ka ba donong rem lupa na du ba long lada fishu ngap ru kain ka ai ka ba ni kum ken hun ngi jet ye ima te lada pipet nadu mencam senam hi ngatarai hadin ki tu ki project bangila ya ka lakatu sautli ki bangila dep kan te kidan lala ka jong ka khana ma na nadu kitu ki badai ki artist na dong jongi nang ta kum ki jong James Mewan nang ta Boots of Venom kidan lala ka jong ka khana ba la ka jong ka story te yau ya kani yau ban pan kawai ka ba penlong yang hinadu kasngi ka ba kadu ka tu kasngi ka baningkong ba iba lening i share mo te kadai ha ka tu kasngi hi ka ba ngala marsinyo i hi 4 don ngatrai ba yu te ngala don lupa ka jingmut ba this is the right guy ba in kershan mo kadai ha ka tu kasngi hi ka ba wala ngamtip ya kata ka jingdon ka pisa ka jingdon hinrei ka mensim jonga kala don lupa ya katu ka jingkwa pa uniu dei uba ukasi uba hakmat du bangin sayarap akan ka project ka batmai te hadien katu ngayo iba kilabun ba ki bashare te ngaru ngala dei way bashare po hapo WhatsApp te ka jaring khat ka ba hakatu hi kasngi nakaliang jong ka nakaliang jong yes keren nilai te nakaliang jong ngaru hatu kasngi hinga yo ino ya napi nakaliang jong ka TNT ba pila ya share te hadin katu ngala perkhat ba namar ba kajin kasim sitom yang ngiru ba nakaliang ka kenhun hi bangin ya lek banyak kendu kerpang ya uban ceduk sameliam namar kamde ka pasuk yang ngiru ti ngaru ngala kumba pitip baro bang adai perlok bahabat i Ferdinand te ngala yakren la kontak i hakatu kasngi hite hadien ketu kajing yakren kumtu ngala perkhat ngala decide lupa ka ai kebangan le bat ka ai kebangahap ban persyang bangan yarap ban kentiu ya uban ti hadien kumtu ngala approach dangala dep approach yak nakaliang jong ka TNT pilalong ki bakloy ban penyakren lang uban ba undai way naki uban sayo ban yadan benta ban ngima ti hadien katu ngasngo ban aingu ya baro khot kitu kiba kibala kontak yang hapo ka pitch jong ngima ka di Brian Records kibala ong ba uniu de khna ba pihak ban yarap bet ti kila abun ki ba suggest yo ban ma ngatharai hapo shibnai kidon kumba saupau san pongut ki baong
ngamla banjir kerteng yaki hani wei namar ba mdai show ka choice ka jongi dia ningkong ka dei ka choice ka jongi mo hadin ka tu kat ni tayo bakal ayat ngikot no yaki ka surpat ba ma dakot akawai long ka jingkwa jong pat ba ti kani ka jingrua hi ladang ngikot aktin nong wei ngiong yakani ka project kadai it's a people choice ma te dangi ong pada aktin kasi kadai ka bakipat ba hi jong kani ka kasi jantia ki kwa ba ngin nyarap ya uban te khendiat ngan subatai lu balai pat uban udai wei uba ngila san khamat mdei ba ong tang ba kibriu ki bes ya ungi ngi sabes ma te kawei hi kalong ba tang hadin citayo katu ba la viral kum tu te ngayo ngidan kawei ka live show sapo million te kadai hadin katu ka pandemic mar sendap katu ka first pandemic hi katu ka yu te ngitem live hapo million te jaring khat ngaru ngapa message yo ban ong ba lada filong sawan lang hapo kani ka live bangitem te ban rubu tray satu jaring khat kadai Saturday kadai sisa jan kabakiyo tulop ma te iban yong yang ngan kam slam kendiat te dang la poi satu kasien ka baningkong hi bangi kendu baik kasien ka bangi khublai ti ningkong hi kadai ka kadai ka first kiong mo first impression is the last impression katu ka jing ya kendu jongi ka baningkong hi marsen keren uban te ngiru ngila mdei bangi ong ya baro khot ki artis ngilem tama ndrei ki don ki jaj briu ki ba marsen kendu filatip lupai ka jinglong jong ki briu te kidon kibriu ki ba marsen kendu kila ra lupai ka kerteng ladi lani kasap jongki kila batai lupa ngalong kumta ngala banlem ta ndrei ka ba compare kalong yoban ulong dada fikren ya ka yu ya kasap jong u lada fikren ya kerkum keren jong u ka jinglong jong u nang ta kanika nong no ka kanika mensiem ka jong u ma bu trang ban poi setaka thong kadon ba u ti hatung ngalak syong perkhat bat kinisia ki bat katima bat jong Brian bat jong ai tingla don meeting ti kinisia ki ong lahi ban penmi ka ban penmi pisah kan namar filada fipet ya kini ki project hakaba khaddu hi kadai kepisah ka ba la ban pentelun ya kakam kan ti ngisngongu pat ya kibriu ki bangi traikam nakapor sapor kum ki jong bright Sandy nang tabat kiwe ki badan bentani kum kijong Elvis taba kijong one star nang ta kiwe namar ngila ya bentang ngila ya bun mafi hakani ka group kabangi khot di Brian record tingi dan ngila kambun ki videographer ki editor ki edu ti kadai ling ba ka jing don benta kadai ki jing ba ka ding don benta jongki ka ba kiru ki don ka ju komen siam ban kentiu ya kini ki khasi bat jantia jongi fi ti hadin katu ngong yaki hadin katu ngaong yaki ba ngin yarap tening kong kumtahi ka sumud ban yarap ka sulong baik tang production ban penmi video ban penmi ai kan hadin kumtu kidon sa kibriu katu kat ni kiba hakani ka juk ka menta kila kwa ba ban kersan ya kini ki artis jongi fi mdei kum menshwa te da fi ong nong ruai kamut kibriu ki khen baik ba ka jing ruai ka dei tang ka jing ruai kamut uhap ban utu artis kamut uhap ban Tracy Tom hi te uhap ban penlut hi na dong sedong ti kani kadai ka sin ka baningkong hapo ka jela jongi ba ka kenhun hi kan yarap yakiwei pat mdei yangi kan yarap yakiwei pat ki artis bakin phalang hakani ka lain ma ti lada fipet lada ngipet ya kani ka jing trekam ka jong ngi kani ka jingla ban ngi ban jit yo ban kalong ru ka jingker khu ba ka jing ai men sim yaki pon pat ki artis namar ba kibriu haba kipet ya ka video kim tip ya ka jing bo ban ya kendu ma lani kunta baki ong tupakasi ndrei namar ba mangihi ka kenhun ngidei ka ba ngikam jana ya kata kalau ladangi shoot ka video kamut ka baningkong hi ngilapet ya ka jan ka jong lada lada umla kamut ni penbiang te ka John nomor kali kum ye kani ka amangan ngan su pemilang iboro khat yang nimo kar gibiadan okay tata hai bro Hai. Sup.
Nga suka ban ya kina sai ban to nga kwa ban kli knya ban mo na katu kajing ya sam kajong i John ka long kai ka ba ai mun sim ba by day bat kane ka banong ban la ban sponsor hilut na dong shadong khamtam le ka by day ba music video na sutho ba kum ki project kum kinile ki bon ba ka jinglot ban nga kwa ban kli knya di kani ka jingruai ndai kadai ka jingruai kadi ka jingruai ka ba phi tho ma phi kadi ka ba phi tho hi but ka jing song jong phi menta ka apa hidu arlak tam ka view ka jing song jong phi phin yi kani ka jingruai ka ba phi tho but menta along no ka ami perthei bagi ba bon ba menta ka sa ka jing song jong phi ban Ani kalong ka balingo siya yang ati namar nga klampoy perkan ba kanjado ka ni kibre ke sutenan tong bang sukwa banya tu ba por bang thoy ka ni ka jirwai ka sempor ba yang abangan tho ban shwa bangan thoru mde bang shu tho blai mi kum tu ngada ple jimot ba ngada perkat ba ban ningkong te nga pan bos na ubana jrong ma ngada wai shwa te nakata kadao nga sayo ikinten ki badon jingmod ki ba kya jingmod ki ba amin siam ki breu bar kata ke jingmod jungaru ya kani ke jirwa ba nga tao te kalong ka palingo siya nga takum tayo ban ki babun kini ki parlok ki jongi nang ni ki khot yi phi utupak khasi ke jing so jong phi kaso nong kom no ma kas da khot tu pa kasiru long nong kom no tong ba ha baro itarai kis ngo ya ha ba da khot bi da karteng shama bar ngaru nga kwa ba ngandei bi tau ban yo bor ban nong kwa ban permi la ka jong ka style ndei banga copy ka style jong tupak ma henrei habang arwai kasur kawan kum jong u ban nga sutenat ru ki jirwa jong u bana cover kasur ka long kum jong u te kum tama tang ba henrei hangai te nga yale ban permi la ka jong ka style te nga kwa bangan dei pi tau ban yo bor ma ki breaking ka bi ngaru ban yo bor kata kami lei da ki karu long tong ba nga kwa ban long tau original mangahi original ti ngan si kentiu mentamo ani si kentiu khna ngaswan me shi kentiu Krishbun ta sisen kentiu ngong mất ban kli phi kani ko wei kalong ba cái ba penlong i phi haka along no ba penlong i phi ba pinong hoi na mata kani collaboration but i ban gen ningkong ti ngai nga ye thu ba ye John ye Brian te ni long kum shiparlok kum to tis ngotanat ban ya share ki jingrai and but kiwe gen te ki ong te ngotan ngakemen hi baki khot ban ye collaborate but iban te ke iba panlong nga kalong ba nga iban idon kam ken like kidon kam ban rai chorus namar biki ong ba ngidon kam nong rai hook haka jirai jong iban te kum tahi nga kloi hi ban yarap ban shimentalang rengkat bat ki ta ti lada baru piasoli mga kran yes ngais ngohon ti baru lada ngi tek hali kini ba ya pek video rumah kebun tip ni kini nang rai apa cái experience ke jong phi haban yetre bat ban menetre ban yang sedang se experience ke jong phi PSM ningkong ti experience kalong ba ningkong porbaila dep record jong iban kajing rai la dep record jong iban ti Brian isene nga kata kapor ngampat ye thu bhai iban te nga shu osngo tang kasur longa ithu hingala tip ye iban ba ide iwe na kita kip ka video jong iban ka bala viral hab
bahaman hakani ba irai por ba itre te hoat ngala itu iban adu ka tukapor te hadin por ba irai kani ka demo jong iban ka ba isan i Brian yanga te ngasngap te ipha ban le inga ka chorus ang kumnungan penwandur ban panihap at kajong iban ken te ngatek sa iban te i nga som i lang ka lyrics jong iban but nga at lang bat ka lyrics ka jong nga kandiat ti hangto nga ruway nga at lang te ka experience kalong ba nga ya kren lang iban ken nga experience ba iban ibit pa ban thok ki lyrics kung ba iong mene ba ito ay dadu ka donut ka mensim bat smutanat hangaru nga jutho bunsin nga jutho ki jingrai ki ba ay mensim ki briu ki ban kiu prang ki ban poi shala ka jong ka thong te kumtahi nga smutanat ba iban ru iwan hakata ka topic ka banga smutanat ken ngaru de na kata ka daw ka experience nga kalong ba nga ya kren bat iban kumnungin ya le niya kren lang kumto ngin haban pensmuthu ken ya kata ka jingrai bakan wandur kumto ha Ti hapdeng kata kajing ya kajing lenti jong ki kajing tray jong ki itu kajudom kata kajing semua ban si national professional kalau bahasa sedang ban iban ti habang snap ke lyrics iban like he doesn't sound sound again like he's the beginners like the lyrics ru ka bed he sounds like he's a professional he can karukom thok lyrics karukom ruai karukom keno karukom wan ki rhymes karukom thok ki rhymes su kala sngo kumba kawan ya habit tik gitu ki kentien kalong kum ki poetry karukom thok jong I kai habit kum tu tik te kata kam ong inga ba his kam ong inga ti ba ngasngo iba ide tang beginners but then he sounds like a professional the way he wrote the karukom thok iki lyrics kan ha Kemudian Shibon, kita lanjut sedang yang lalu ini kendo try tip maybe dengan one shish long hi yeah tangkal itu I'll come back to you. Yes, okay, thank you. Mentara ko ni keren kanyat di bright. Kumba kalong menta kani kerukom ringdur. Seisian kerukom ringdur kerukom ring ke video nadum ngatrai bon pe vi pla pe ni ke video. Ti ngaskwa pentip kanyat na I bright, pa bright. Ngaskwa pentip na nakaliang jong pi na pedeng gitu ki jingesem ki jong pi khamtam ni le kum videographer nei ba pi ang ba karukom ring ka khem ha namar ba nakadaw jong kani ka pandemic kum ni kum bakalong gan ti keipat ka ba bestam naka hakurkom ring hakurkom peniat ya ka video hakapor ba shoot Apa barin ya tu ka video ba por shoot de kade kum bong sandi kan por bangiring JCB namar ba best batek namar ba masni ring ya video kan ngila eat the looks ka bakalong like music video pareng no siang lom music video pareng namar ba hadu ka outfit ke eru ngabat ka ngum ne ngai ku play ba itu ki OB design nga try gitu ba play itu ki outfit ki design ne ka itana tisate hadu ki juti ki eru findering sisian ba ka biang ka outfit em findering lu sultanat namar ba tolong pareng teh so ki itana ba suri patar untuk umat klembiang ka outfit ke ka milong flash tu em kelong kum gitu video ke YouTube untuk ba shooting untuk kebam da prepare kan on prepare kan long ta ki video tangat tai kanu sngi ki simpor ban shoot borohat jentai thing ka hapol bingi shoot lai singi pendep kawai jingsha arsing ila de pendep tamalong no ka simpor hapol bingi mood ban shoot be kentiu teng hape postpone no em kadon ka bangi mlong ban shoot na kawai singi jingsha teng da shoot ba da de sedang men adu meskat ba adu ben mete lakum no arsingi kan ila de upload hi sakawai kim dabon tante ki shot ki ba kam jinjar nge try ki shot ki dang de ba kam suk hi kim da e than ta
lada ngai pi kani kalat bright bapin describe ya iban kan if you describe iban in one word kande ke ai try Kata te nang batay pin marban te is kumbuong ikinti umlong kum taus beginners te kende ikintu aba nginda ya syongkai sti saboy bikinti por ikan iban mlong kum tupak hi nomor tu iban yung marngas ngutanat plat ka jurwa jong tupak te lalong no kumsi benta hap aingu itu tupak tu marba limbau tupak te kiu iban stu no endarwai em kum tupak ngai ibun bitem gitu ki apor bingi syong yele shoot kan item gitu ki jingruai ki instrumental I mean kitang gitu ki soundtrack te ki badon hapo YouTube urwai he's kum professional be tik te urwai Kamis tang iwir ruai be ngi supet bu sandi ngi ruai tang koros ngi nemar ngi danang ruai no ngi ruai tang koros mengi la nyom hi tu ban yo bol kilaka tam tai mo in ban yo bol sakwe mon o epi sigintin nang kiu sapang mo ban yo bol nang penmi ki jing ruai trestom wanum give up life jong pi nga nget pa pin salong uwe te ni kiwe giban itu ong tang kari kasi jong ite kan itu epi ban kan itu da ka pertei bergawe mo nang ye kiu ta kulesibuan right ta mentang akwa ban klib yang ya iban ban ha tu kapor benging ya kendo ningkong dai kadang ni kintin pi penan kam yang ka tin pareng piang piang ini kintin piang if it's God's will If God's will, it will happen. Kemudian lada kadi ka kamon ko jong blay kan sa jialong. Di hatu mentah kidang but ya kaju ka kata ka principal ni ya katu kaju ka jing snow kay jing mut ko jong pi mentah. ngan ong ka dang dai ka kalong ka jo I mo namal ong lada udang mon yang bangan dang ya chkamat te undang ai kalan lada kumtama tang ba nganget ba kumbanga pan mo kumtang ayo te takadaw ka dai sya kamon jong uban dang ya irus kaman So kay try ko ba ni indang ni lenti nang ni syahmat na fiban. Okay, ito. Nga ay kublayru tanya I ba bright ba ya I kintulen bagi along bagi amis dia mo yang bisibon ya ki jingkran jongfi na small yo mesim sibon ya. Ya dan ni kaya project bandangwan ni lanu hakodur dan pelan ni berkilap na itu kniat ini di bapel lang ni dan te dan hima ki ba mo yale menta ang persyang hi te nong kumno mentar badang sedang hi ngala sedang tahu lyrics biang nga persyang ru kuju kupor nga pareng ru nga la tahu artan da kasiru ngala le hino artan ban ki babun ki nasi ni ki kena samla ni ki babun ki badan hang ni hapo kari ni jela ga jongi ki ba dan ni kasar nasi ki balong kumapi ti kai try ka dan kam ban le lani kai ka baki dan kam ban don baki kena baki la ban yaitur saprang ban dan mau bikin la ban bentur kin sta ka thong kumaki piwai kai try ka baki kena ki dan kam ban dan haki syong kawai ba fidai bandan sya kata ka jing terang na du mersema ka dai bandan sya ta ka jing ang nur ka ba pi ang nur sya ban le ka ne ka kam ke kumjor pihak banyak ringkat lang ban kaburam ka akor tara fidai bandan tu kombinasi ban trish tom ban poi bisa katang fidai ban aipor ya ka ne ka kam jong fi kat ba fila fidai ban along fitre be ka ne ka kam kumba fi terang sya fidai bandan sya ta kaman ru ba sema fila amot om tang ka ketien te fidai ban lero ba ka kam bar kaweru kalong ba ngim dai ban boteng ejing boteng ru kadai kawai ka ba
pendo yang ini mah ko pendo siam ki wairu te kata ingin de ban longi babu teng reng de ban tresh tamban yem de ban persngap iki jing ki babun la kalong kanu kaliang reng de ban ya bisa perang ban ngin le ka bangi kwa ka bangi datang sha tai ta kuli sibon ngange ki babon ki bapet ya kani ke video ki bapet ya kani ke jingkran ki jong pi kinyo ya kinyo mensim bikin yo ya ka tak motivation ban nang ya seprang mo ti hoi ban ngaskom kani khangdian hatu pi laju mundur lesi hakibol ki bakhamen shwa ba pin yo yakum kani kalam nani lesi ngatrai pila yo yakum jong John badan hangi ki laju le gitu ki project mo pair menshwan be nakatuka local artist campaign ni atu menshwa ki laju mundur bakni don benta lembat ki lani video ta hong kur kom ban kentiu ya asap jong laju dan ni ngata jumut menshwa. Oh kalau Marsen Mi kan ka tim different dia ngaruh dan dijengmut bang namar berkiarap iki bam layo dapat temo te seljong ru balong kumta te ngala dan ikan jengmut ba dan bak ma bangan sayo bani trelang barki te kalong syapta bat ningkong do ayal dehi banga kwa melong pe yang ni ka show Amerika Got Talent ma te kajing thang jonga kalong bangan poi hakato kan ada dream sha nong kamno ada thang sha te abang apa ka tu ka show ka dap angmut sha nga ba ka amen sem teng bang apa itu anda concentrate long emotional no teng comment palan teng long susi dei susi long yam ka je keman ma iba ki badan sab dan tu ki amen sem nga te kata ke jing thang jonga ban kong ba kwa sha ban poisto tong ba anai persang hi Nikil bok riang na kaliang jongi wat kinong page hero barokay ngangit kidan ni kaju kajing I sim na bata jong pi ban mo te kanunu ko benta ba kidan ni kanunu ko benta ba pi kwa ban yat ya kanunu ko linting kerman ba pin poi sa ka thong te wat da ka jingwa ba ni kong ni pila ai da ka thong te kada sulong kada hit ba aku boleh sebut Kumisipun ban nganlit menta khniat siya John. Okay, John balong manager. John the design records. Di John kajing player. Super extra. Nay na donga. Masya-Allah. Ab diyan ano nga mo. Abrin. Wakan merang keren live. O tatang la da kong kile kay game ta daw. Boleh. Ya berkat dia. Dah la pen kai. Late bil ki bay le kay PUBG te. Jilelai. Long live PUBG. Ta. Ngomong ni nadu ba pipi sedang di kini campaign. Hadu mentam. Kaya kajing kelak ba pipi lani ka improvement lani ka feedback lani ka support ba pipi layo nanu. Kaniel long hapor basdang longan subatay kindiat ya ki yu kan long kuno ka kani ka sedang kan. Kajing sisa hapor basdang ya kani long nga ju sutrat ba fi banle kini ki charity shows ki long juyarap ya kini ki kum ki jong Tanvi ki badai iwe na ki Miss Meghalaya ki bala represent bala job ya ka Miss Northeast te bat pitip kum long ya phiru kum ju kum banga sedang kitu kidai ki senjam ki ba ngashim ningkong ha ka jingim jong aken kalong ba nado man syang ju sutunat ban promote ya kini namar nga ha kapor banga puliru ngamdai mo ba badan sap aban roai mensuali nga Joshua nga julit audition dua sekolah ibun bang sya reject nomor ba ngam dadan sap ti nga Joshua kali nga jukli hi la di na do mensua ba kai ka sap jonga ken long ngam tip hi hadu banga sedang ya kani project ru ngadang wat ya ka sap la di fi ti
Ti kai ka ba ngaju sutanat mensya kidang ong hi kini parlok baya pulilang ki badai kinong ruai ki ba bit sisa ban ruai ru nang ta ki ba jubit bandror ngaju tanat ba kini ki kena ki badan sap kan ti hakapor mga kendu ya Brian House nem arjar khat nyau mat ladang ambakala ngapoi songkai bar Brian ti hatu snem ngalapet Brian la kumnum la don si post nem hapo hatu kapor dang don nyau snem ti ngakeli soy Brian kai ka jing face jong Brian ka jing ka bawi kendu mo asap kumu producer la ni kumu DJ kan ti hadin ka jing ya thu jong Brian nomor Brian ngai udon babi ya kani ka sap ban chna jing ruai ban udon ya ka sap ka ba kamlong kerpang na kiwei ki ba chna jing ruai ti hadin kum tu bala yu nila chna soy ka tu ka ngane tu ya fi ka first project ka banga training kong bat Brian kadai ka tu ka jing ruai hei kong thai te ha ka tu long tu jing ruai kadai jong i James you nei ka tu kadai ka jing ruai jong mewan ka tu ka hei kong thai gen te hadin kiwan gitu te nga supa ban long ta te longan batai ya ka namar ba bun kini ki kena sani tenga ngajuyo ba namar ba ngadai ru spokesperson bi jong ka yu te ngajuyo ba ya kini ki message ki ba ki brio ki complain ya ka budget long ya ka jing bom don te ya ka jing bom don ka pisa jing bom don ka ngane tu fi ka first project ka jong ni kan ka ba haka jing yalam ka jonga kan haka jing yalam ka jonga ngane tu fi ka first project kadai ni pendan kam hatu kapor ngidang pendan kam ki microphone ki ba ni pendan kam ki microphone ki baret ki bam padon ya ka quality nang ta ngani tu fi kam dei hiru ka John ka jimut kalong ba ha nyadu men shwan ni hiti por ngatrai ba pi sedang bermewan betiki John James ni tiga ngatrai hadu menta ka namar baki babun baki support ba pi le lani ba PPI kini kinong kini ki khna ji ki badan sap kadi ba PPI no free nadong sedong dei ti hatu ya menta pi la ka ta ka support hatu kala nang kiu ne kumno ne ka kalong kumno menta ka kani ka ladangi pai kendiat chakani ka chakini ki project jongi kan ki bangile na du mensha bangidang sedang ru namar haki por bangi sedang mencuangi sedang daki nimpala ban afford pi ngiru ban le music video namar kalong kabarem ba MT ni hatu kapor ngile bitang daki dor ni support ni sna daki artwork la da VOE ki video jongi ni sna daki artwork ki lyrics ki ndrei ka bangi ai kalong ka quality bat ka jingmut jong ka jingruai ka don ba pi te haki tu ki por ngakan mau tang ko audio ru ni poi arlak lailak ki views kan ti itu hi kidai ki mau jam ki jongi John kani ka ladangi pet ya kani ka rukom long jong ka video menta nei ka jong iban menta shitayo wat hiti ki por namar kadan hiti ki sngi ladap ru ngiyo tang kidan ki hiti ki sngi ki ba la shutdown tra ka internet ti kadan ka jing tieng ka babun ha ami ka ba bon ha ngiya tieng na pedeng jong hiru ka tim nganget ba yo kam tim ko views nei tin ray ba page mata apsa ngan share khnat ya ni ka screen khnat mo ngan share khnat ni ka screen kani ka screen jong kani ka jing ruai di Brian to ya mentahi ngatrai pi hang ni kalapoi kumba arlak san punri hajar sis palai pupra ngut ki bala pet ya kani jing ruai bar nganget kandang kiu nang syahmat ti nganget bakani kalade kani ki jing kiu jong kini ki view ni ki jing kiu jong kini ki project ki ba le nakaliang jong ijon di Brian Records kala syirkhai ba kala step up kala ya kala bon ba ti bat nga sungu na benta jong pi John ba pi dan ya kani ke jing tmu ya kani ke jing mut kum kani ban yarap iki babun bat ka banlong ke jing kerku kham tam nilai kum ya iban ngai mat ila aja le imak kan nedwa ka thut ba
Anyway to mentah ngila jan pois ke bentar bukut ngan numla ban kelibun gigi tinre laradon menu nakaliang jong kini ki badan hapo ke chat box lagi kwa keli jing keli nakani ke tim hang ne jong di Brian Records ni kentil ni ba bright sandi wat iban ru dari don hang ne pila ban keli mentah khlang bangin penkut no shen ni kani ka jing ya keren live jong ni mo ngan pemilu di kibro khoj hang ni ki don hang ni to ada pi don laban keli hang ni mo comment section hak chat box kami to mano ban keli to long ibala pun kre kini habo kapanal lihat mo to ngini ap sekali kani lada ngimyo jingkeli shu ngila ban ya nyo seprang mo to iban ru ilawan lang biang sesisin to iban enjoy lang ban ngito ikur perang no yang am dan jingkeli henry tungin nang yai tre shitam God bless you tom nilai mano na bring jong pi ki batang single to ya jibat mano na bring jong pi ki batang single Not me. not me ngaru single show mano dah Arut kuang Tama. icik arut John ru la John arut Sandi single to kaman sepuluh ya kebomot kentiu ru belum show babran belum show Ijon ru ijon lang like Sandi gumno Dan lah. bener lah Sandir dak single itu gini army ki berak single nak ini berapa gila double malah gini ya sesyakawai nang ta kasawaba kata ka mic jong ngan sumute chai jong pi ki bro khaj ma ngin imat ka sawab ha de to ngin ya chwa sha manu jing ruai to parwai hu tupak khasi tupak hai pidon ba tupak ngi kwa ki babun ki kwa jing ruai jong pi khna bingin yo man penkut no tupak dari pidon hang ni ngamtip lakin lai kejenjar ba kan dua di tom ni le abshamo kata ka jingrai kan sawan tin la di bilawan mi mai ngin saya ka jingrai ti tong ini ya cha khmat da kawai but ruai kindit kintiu lin to kong kintiu Rayu. I don't know what to sing. to ruai na silan arlan to kanu ko fi don bat fi benta silan arlan Ka Ian Rai. Tell me, Ferdi. ap ngandakli ni kini kinong chat ni mo kita man Okay. mo Wala kanu ru kentio. Absha to pila ban ni ong bu hang ni ke jingruai jingit kentiu katong jingruai katong ini yung jingruai katong Katong. Okay. Shaka tonkin ba pin boy, shaka tonkin ba pin jam. Shakmat ba pin nang tur, ba pin long kum nong yalam. What you do, jinker man?
Mina thabban poisha katong wat kin randin wala ki jing epiman. Thank you. Kulit Shibun, kulit Shibun Kintil. Thank you. Kulit Shibun. To, mentang ya up setan ya iban. Tila da iwan iban hang ni nyinyo banai kawi kejigirwan iban ban tangin penkut no nama kapor kelayat. Ti ban shinu pidon ban ada pila bani oslo hang ni apsama ngan pak da message iban mo. Ban ka long ne em. Ti to ini ya shawai sha kiwi pat ki jinkeli la dangdon kiwi jinkeli. To sakawai Kentiu sakawai ke request napi kabangi dangi up iban ruai ke city. Okay. Ke city mo. Kachi thi jinkerman wan hanga hakich kor owan ra wata. Dagi juban ksar juban rupa wa pek dang nut case now yong kachithi oh kachithi. Thank you. Klishbun Thank you. To nakaliang jonga hang ni baydan lang hang ni lada kikwa bani I yakani ki behind the scene jong kani ke shoot jong kani ke jigwai katong kadon ke channel jong I ba Sandi Sandi te wala keben benta hang te Sandi pila ban syukuran ni ma phi hang ni ban ye thu ki para long pe jongi ke channel ke jong phi te kinong page baru mah pios no ya pios no le jangan suka bantu kerpat kowe mau bang punya subscribe ya ke channel jonga ka bade bertemai dan shoot type ini apa chat box mah kata ke channel jonga sa syupen subscribe lah. Thank you very much nong kam tang jingker sa jong pi to kumle shibun Sandi kumle shibun ne but saya subscribe kena mapin yoi ya kini ki behind the scene ya kurkom shoot nadong sadong jong kadi jigirwa katong mo di ngan iban ikai shamjing e khendian isha pangashi por mo syukran bad itok ban to yang ongi bin live shashi khendiat nang ta imat sa join biang in sa join biang hadian katukan ni mentamo ti to handrai tom lele tingni ya sha khendiat selari kidang don susu ki jingkeli ki baki ki don to monode dang don jingkeli nem to nakaliang jong pi kentiu ngakwa penai kenur ka message nakaliang jong pi kum iwe naki kinong apsha khendiat to kum iwe ni kinong ruai kibala lam khmat hani jala jongi ke message ki jong pi be pi kwa banai ya kini ki parlok ki jongi bale si ki bedang shu sedang ni ki bedang kwa ban sedang hakani ki jingya lenti ki jongki kentiu pilong nem umai jong fi kentiu umai jong fi ulong Mike kentiu okay kejenjar pa kata kayu kena work ni to ban rilawan biang Hello. Vioso ya Hello, ay ab toli nga dang ayu. Ab dang dan kamli tang.
ban keren ina kerfun iba ban to. Ban Ban tok. Hai. ban yes ki perlu Oh jongi kalau kita kalau ngapsa. kalau. Ki perlu jongi kita ngapsa ya kajing roi jong pi to. Nyiap ya kajing roi jong pi menta lada pi kwa ban Oh. ban halo piasmo ban. Piasmo ban ni. Oh yes kau ada katanya. Ki Yes kau Pat no pe jongi ki kwa ya pi ba pin roi. Rayu Tangi kan. naila ya pi. To ngin ai la di ban menta. To kuli shibun ban. Ti ki ong hang ni ba syangan pej mo hang ni la dan menur ki ba ai da kono jing roi. Itu bu. Jadi biar pelip cuma mai. Long thot gaji. Toh. Bu kamu La dan cantik. menur ki ba kwa ba nai da ki jiro hai. Ki kwa da jing roi tupak. Na i sinrop sabong yang kwa jing roi tupak. Jing roi tupak be. Mo. Toh. Kanuru. Kanuru jiro tupak to. Kalau sat tak Siapa fi? Fios ngoda keranga kasai. Kasai. Kira kan keren nilai. Oke, tangan ruang la karwa mah. Hai. Merok ni sekali fi. Jam. Lalong am. Kala lalong. Sedang nak? Oke, sedang. Some say the black is the berry, the sweeter the juice. I say the darker the flesh, then the deeper the roots. I give a holler to my sisters on welfare, to podcasts, and don't nobody else care. And I know they like to be you down a lot, and when you come around the block, brothers clown a lot. But please don't cry, dry your eyes, never let up. Forgive, but don't forget, girl, keep your head up. And when he tells you ain't nothing, don't believe him. And if you can't learn to love you, you should leave him. Cause sister, you don't need him. And I ain't trying to guess you up. I just call him how I see him. You know what makes me unhappy? When brother makes babies and leave a young mother to be a pappy. And since we all came from a women, got a name from a women in the game from a women. I wonder why we take from our women, why we rape our women, do we hate our women? I think it's time to kill for our women, time to heal our women, be real to our women. And if we don't have a race of babies that will hate the ladies that make the babies, and since a man can't make one, he has no right to tell the woman where and where to create one. So will the real men get up? I know you fed up, ladies. You gotta keep your head up. Thank you. Shibun. Best pelat lah tupak. Best pelat. Bet pelat. Toh kan? Toh. Bro ai dong ni di kentiu dan syu ti toh. Ngin ya penkut no ai kan ni live jungi hang ni. But ngin sa siam yang pat beki hakawai pat kapor kulishibun ni bro khoi ki lai pek ki balai ai ki jing krishan hang ni bo ka chat box ni wat piru ki bapek ya se hapong YouTube channel ti ye ki comment ki jong ki sa comment hang ni hapo but ai jing krishan ye kini ki ya bro ki badan hang ni nadu I Sandy I John I Kentiu I Bright nang ta Iban borok bidan hani pa kitik bilai sedang jarum sinjar kan buat kembali itu tinrei kulishibun pi join Sandy John borok bilai join kulishibun ni kapor jong pi but thank you ya borok thank you nu ipi bar khai pat hakawai pat kapor ba kulishibun ipi ki ba page ru adu kan khlimat ngaingu ngasungu ikajing kersan ke jong pi we but ba pi dan bentah kan ke live mo ti betal asikenta tam sikenta 10 minit kulishibun pi sha wadam sawi ya kan network ka ba coach pang spang bi haban yami ti na kaliang jonga
nakaliang jong team D Brian pan nakaliang jong Iban ikentiu berboro ki artis ki badan hakani ka klimat yo pi kublishbun but nginang ya ai kijing kerjaan tentang ni support local artist but kumju ru ya Iban yo bor ibadang syusdang ya kani kijing aliti jong i kum unong rai mo ti sisian pat ka kertai jong di phone running sesiam yang pat pi hawi pat kapor kublishbun but piasuk